Kwa bahati mbaya ni vigumu sana kuona baraka ambazo tunazo, ila ni rahisi sana kuona baraka za mtu mwingine. Ni vigumu sana kuona kitu ambacho unacho, lakini kitu cha mtu mwingine inakupa baraka. Na hapo hapo kitu cha mtu mwingine kipindi anapitia ugumu ni vigumu sana kuona, ila akishafanikiwa ndo wote tunaanza kuona. Wote tunaanza kusema huyu kaka, huyu dada ana enjoy sasa hivi, angalia maisha yake. Na hata sengine tunaweza tukasubutu kusema juzi tu alikuwa hana kitu. Na ni kweli, ila tulikuwa hatuoni ugumu alikuwa anapitia, labda sengine alikuwa haonyeshi mambo kama hayo. Alikuwa anajitekea vizuri, mbele za watu anajiweka vizuri. Lakini akiwa ndani anahangaika huyo jamaa, hivyo vitu vyote tunakuwa hatuoni. Sasa sisi tusiongelee kuhusu mtu mwingine, tuongelee sisi wenyewe. Baraka kubwa moja ambayo tunayo ni kuwa hai. Acha kuhusu kuwa maisha magumu au na hela. Acha kuwa umefeli. Acha kuwa umeachana na huyo mume wako, mke wako na mambo mengine yakadhalika. Ila baraka nzuri ambayo tunayo ni hii hapa, ambayo bado tupo hai, ambayo bado tunaweza tukatumia mikono yetu miwili, ambayo bado tunaweza tukatembea, tunaweza tukaruka, tunaweza tukaenda sehemu yoyote. Unaweza kuongea, na labda tu unaweza kuongea lugha nyingi tofauti. Kuanzia lugha chako, Kiswahili lugha yetu, labda na Kiingereza, labda na Kispanish, labda pamoja na Kifaransa, lugha yoyote. Hizo zote ni baraka. Sasa kipindi hichi ambacho unaona nafanya kila kitu ila siendelee, lakini nikimwangalia mtu mwingine ameendelea chapu kwa haraka. Cha kwanza jiambie, huyu mtu kipindi ana kitu ilikuwaje? Lakini ni rahisi sana kuona ameendelea, tunaanza kutamani baraka zake. Swali zuri la kujiuliza, huyu mtu ilikuwaje kipindi ana kitu? Labda alikuwa kama sisi kipindi ambacho tunajitafuta. Au labda alikupata zaidi ya sisi, alikuwa sehemu ya chini kabisa, hali ngumu. Lakini amehangaika mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, alafu ule mwaka wa tano ndo unakuja kukutana naye. Au unakuja kukutana naye ule mwaka wa 4 kipindi yeye ndo anakaribia kuendelea. Sasa wewe kama muda wako bado, hamna shida, endelea kupambana. Endelea kupambana, muda wako unakaribia. Yaani muda wako unakaribia kabisa. Na mwenyewe unafahamu, usipopambana sasa hivi au tusipopambana sasa hivi, hamna kitu chochote kitaendelea. Lakini tukipambana, ni lazima muda wetu ufike, ni lazima tuje kuendelea. Hata kama sio sasa hivi. Hata kama kitu unapambana, kuna mambo mengine hayaendelee vizuri kama utakavyo. Ni sio kama unafeli. Hapana, ni unajifunza na hapo na adapt. Na hata kama unafanya kitu hicho kimoja, lakini unaona kama uendelei, ni sio kwamba unafeli. Ni unajifunza competence zingine, skills zingine ambazo hizo utazichanganyia kwa baadaye, aidha kwenye jambo hilo na kulifanya kiubora zaidi, au kuanzisha kitu kingine. Sasa hiyo kama hapo unapambania kitu kingine, hata usiogope, endelea. Na kama kinachukua muda, hamna shida, endelea. Ila muda wako unakaribia. Lakini ukisema uachie, ndio kama vile vitu vyote ulivyofanya ni kazi bure. Na ngoja nikupe siri. Hata kama nimetoka kusema hivyo vitu ambavyo, yani ukiachia ni kama vitu ambavyo umetoka kufanya ni kazi bure, technical fulani hivi, kaina fulani hivi, ni sio kazi bure, kwa sababu bado utakuwa umejifunza. Hata kama ukiachia ndo basi au tupata faida, lakini bado unakuwa umejifunza. Inamaanisha kuwa hata kama usipofanikiwa bado unajifunza.